Meghalaya Post.news. Kalong kejing serong ke bakrau yang jela berkoi. Haga basan mut kisamla kelimi na jela ban nikmat ya kerin dia Shaka Asian Muay Thai Championship arjarsan banlong Thai Nguyen Province hagari Vietnam naduk karpotrik jeliu hapok kalama jong ke United Muay Thai Association of India. Nakaliang ke Muay Thai Association of Meghalaya hapok jeng lam jong ba Angelos Sun mentakasi gilai kejing ke bok tereng ya kita kisamla syua bakin mi na jela bakin la melek kai bah hak te klimpung bat kerman skemru bakin wan pai rekan kita kema bat kejojong kita kisan ngot kirang bat kita helek kai ke jela kita let ikun ya kate klimpung ki kentum ya usamla bansa 6 kerpang war kleu na kusnong nokrem hak kerdan ke basausan piji usamla arstun simsan na kusnong mau deng hak kerdan ke basan punyo piji usamla tebok lang marbanyang na kusnong meliam hak kerdan ke basan pui kiji kasamla Mary Christine Reng na kasnong sning haka kerdan ke basausan keji bat kesamla Anita Rai na nongpo haka kerdan ke basau prakeji na kaliang Muay Thai Association of Meghalaya yang hari kum presiden hakalma jong ka association jong emtam ban kitbok kedriang bat ban ai play gini kitna di balik pensim balik bi khmat na India na United Muay Thai Association India siapo ke Asian Muay Thai Championship kaban salong hapo Thaian province naru ka Arfenriu hadu ka Laipo arpo san tang ni ngidon ki khna beli simentang tang ni ngidon khna bangang ni senrang na kali senrang don aris emsat ban simentang ya ka combat hakasan punyo kilo tebok marbanyang ban simentang san puai hakasan puai kilo ngidon nang ni bansa 6 bayele ya ka saupra kilo Mary Christine saupusan bat Anita Rai ban yasim mentah ke elait hak saupra kilo. Ya kini kena kita kepala syakjet na kaliang ka national kepala long masuk senem hapo Assam arpo sau. Ya kini kita kena kepala qualified balik simta sya ketika championship kaban selong hang tai hapo Thaian province hapo Vietnam. Kaliang ka jinglut jingsep ngaso bunong nga ai kublai arti arjat yaki kimi pa kibashim manlak senjam banshim ya kecing klik ikun hamanlak championship ba kin pelut nalade kam tamya ni ka iya kani kecing lut matasi kalong ba kani kenti kalong kecing pelut jingsep nadong hadong hi kalong bait na kaliang ki kimi pa gibahye ngem semlayo sponsor we kuna ulut kembasilak arsan hajar tekini paro kidai kecing lut na kaliang parents lagi make pa profit bangla airu ya application siya ka government siya po CM Connect tegila phone hiru yang kala kli teng kermen scam hiru bana kaliang ka government kumba kaju ai pat kumba kaju yarap ya ka Muay Thai Association of Meghalaya bingli simenta siya po bari jangan try kermen ru akan eksen ru bang sayo ya kala lani ka song sa na kajirap ng chief minister dan kaliang ka association bro kawai hapo perteng jong association ngaso menong ai kule ya ka sarkar hapo jelap jong chief minister Konrad ki sangma balaju kentiu kamtam ya Muay Thai na kawik por bat kamtam ya ai kule ya ka director of sport ya ka MSUE bat kamtam yu sport minister Sahisen chief minister hapo jelam jong bagi kena Muay Thai ki yo ya scholarship nadu ka state tournament adu ka national tournament bat hadu ke international tournament bat kumjuru kiyo ru ya kapisa kabadai nam ta kasih award la kajong teng so menong ba kani kiyo jerap na kalong government lagi yo ya kasih award scholarship la long kumkoi kalat kijirap nam tai kena Muay Thai begin la ban promote dan ikila ban kam kentiu ha kaliang ka Muay Thai na bata banura ya kanam ya buram kam tam ya kari bat ya state bengkermen ru kani kenti begini kena jungi nget ba kinuan teli bar ngai kenra ya kanam prom ya kari bar kumdo ya jela jingi bro kawai te nakaliang junga so benong saisen ngai kublai hitbok keruang bakin lesuk lesan kublai terkendat nang ri sumariki ya po tiya marngam semla benlek makidon ikam kin yelai hinang ne na po Kalkata kin her kin spoy po Hanoi na Hanoi sodon kitim joki India bat kin sekendu beli lang ki Meghalaya Post.news.